Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu Jesu ozawuma masinyane. Haleluya. Inkosi kayilibali ukugcwalisa isithembiso sayo, njengalokhu abanye besithi iyalibala, njengalokhu abanye besithi uJesu sephuzile ukufika. Hayi, uJesu kaphuzanga ukufika. uNkulunkulu akufunayo yikuthi sonke sifinyelele kuphendukeni. Haleluya, haleluya. Ngiyakutshela futhi. Okwenza uNkulunkulu akugcine ilanga liphuma liyetshona, edlula ama-hours, edlula amalanga, zidlula izinyanga, idlula iminyaka, ulokuthi happy birthday ngomnyaka lo, uyethi happy birthday ngomnyaka ozayo. Ayisikho ukuthi uNkulunkulu ukugcinele lokho. Hayi, futhi ayisikho ukuthi uNkulunkulu ukugcinele ukuthi usebenze ube lempilo engcono. Hayi, uNkulunkulu kakugcinelanga ukuthi khona usebenze labantwana bakho labo babe lempilo engcono. Hayi, lokho kuhle ungakwenza, kodwa ayisiyo injongo yokugcinwa kwakho. uNkulunkulu ukugcinela ukuthi ufinyelele kuphendukeni. uNkulunkulu ukugcinela ukuthi wamukele usindiso, usindiseke. Ya, abanye bahlabela ingoma bathi kusiza ntoni na? Ukuthi nxa ususebenzile, ya waba lempilo engcono, waba lemali, waba lamakhampani, imali yabuzwa kuwe, wabizwa ngamabizo aphezulu. Ekugcineni ubusulahlekelwa yikuphila kwakho. Ekugcineni ubusulahlekelwa impilo engapheliyo. Uyayizwa yini indaba lapha? So, injongo yokugcina kwakho yikuthi wena uphenduke, wena ukholwe, wena usindiseke. Asibambeni madoda. Asiyazini injongo yokugcinwa kwethu emhlabeni. Kuzasincedisa ngoba kwelinye ilanga uJesu engaphuza ukufika, wena uzakufa wena. Ya, wena uzalala wena. Bona laba esibangcwabayo okuthiwa kasekho, ubani kasekho, ayisiko ukuthi bebeyizithutha, labo bebefisa ukuphila belamaplan, but lufikile usuku, sifikile isikhathi, balala. Ngikhuluma lawe osaphila, ya, usahamba, usasebenza, zwana. Kuhle konke okwenzayo nxa usebenzela abantu bakho, nxa usebenzela ukuthi impilo ibe ngcono emhlabeni, kuhle. Kodwa ungavumi ukuthi ukwenze khona lokhu ungasindiswanga. Yezwa yini? Ungavumi ukuthi ukwenze khona lokhu ungasindiswanga, ngoba indaba kahle kahle isekusindisweni kwethu. Haleluya. Singakhutha konke, kungasilahlekela konke, kodwa sivumeni ukuthi khona lolu sindiso esalunikezwayo lungasiphunyuki. Yayizwa yini indaba lapho? Alright, asingene endaweni yanamhlanje. Asikhuleke babo ingcwele, babo thandekayo, siyabonga. Uyamangalisa Jesu. Uyavuma izono ezinjengathi siphile, edlula amalanga, zidlula izinyanga, iminyaka idlule. Ezifu sihlakaniphile, ezifu singabantu abazwayo. Wena usazi kahle ukuthi akulanto enhle ngathi. Kodwa yinye kuphela injongo osigcinele yona, yikuthi sikubone esiphambanweni, sihlangane lawe esiphambanweni, senziwe amalungu ombuso, sikulinde singaphansi kwesiphambano. Babo ingcwele, sizafunde elizwini lakho, funda ivangeli elidala, ivangeli elisindisayo. Sicela Nkosi usambulele ifihlakalo lokusindiswa kwethu. Lamavangeli esizawadiliza ngoba kasindisi. Sicela Nkosi othandekayo, vuma kufe konke sakufundisa nayo, ma-preconceived ideas, vuma sikulahlele khatshana, samukele lokho okwalungiswa nguwe, okulivangeli eliqotho elisindisayo. Ngenxa kaJesu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga bathandekayo. Ya, ngenxa yembuzo ekhona phezu kukaMatthew chapter 6 verse 33, ngizoyakhela intshumayelo yami phezu kwencwadi kaMateyu ngu-6 ivesi ngelika-33. Ithini iBhayibhili? Matthew chapter 6 verse 33, incwadi kaMateyu 6 verse 33. Ithini iBhayibhili? Ithi kodwa funani kuqala umbuso wakhe lokulunga kwakhe, kuza kuthi-ke zonke lezo zinto liziphiwe lazo. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Ya, umbuzo okhona uthi kwenzani ukufuna umbuso wezulu? How do we seek the kingdom of God and his righteousness? Yazwana la. Namhlanje ngizakhuluma ngamavangeli amathathu. Ya, ngidiliza amabili, ngitshiyeli lodwa, ngoba kahle kahle bathandekayo, ivangeli leBhayibhili elisindisayo lilodwa, elaplanwa nguNkulunkulu,
Okunye okubili engizakhuluma ngakho kahle kahle asomavangeli i-fake, ngumnuso, i-counterfeit ngoba kwakhandwa ngabantu. Ngifuna ulalele kahle indaba yanamhlanje. Beka amaphaphu phansi. Ngicela ukuthi vuma ukuwayipha yonke into wayifundiswayo. Lento ucabanga ukuthi iliqiniso. Silalele okutshiwo liBhayibheli. Zwana la. Kukhona ivangeli okuthiwa yi-legalism engihlala ngilidiliza. Lanamhlanje ngiyaphinda ngiyalidiliza ngoba kalisindisi. Omunye angabuza ukuthi kanti Ndlovu yini okuthiwa yi-legalism? Zwana la. I-legalism ifundisa ukuthi kumele ulunge ukuze uNkulunkulu akusindise. Ya, i-legalism ngumuntu edinga uNkulunkulu ukuze asindiswe. Zwana la. Kulenye ichurch engeke ngiqambe ngegama. Ya, abantu bakhona baleyo church bakholwa ukuthi kumele uye e-Italy, eVatican ukuze uthole isibusiso. Ya, abantu abaningi bakholwa ukuthi kulezi ndawo okumele bazihambe bayefika khona ukuze babe ngcwele. Ya, abantu bakhona they are always running after God. Ya, trying by their means, trying by their efforts ukuthi bathole izibusiso. I-legalism ivangeli le-fake, ngumuntu ezama ukuxotshana loNkulunkulu, ngumuntu ezama ukudinga uNkulunkulu ngemisebenzi yakhe. Ya, i-legalism ivangeli elatshunyayelwa ngabaFarisi. Ngifuna ukuthi ulalele ukuthi abaFarisi babechumayelani. Mhlawumbe yikho okuchumayelayo. Mhlawumbe yikho kufundisa abantu khona lokhu. Ngifuna ukukudiliza. Uyezwa yini? Zwana la. Ungahamba uyefunda kuJohn chapter 19 verse 31. AbaFarisi mabekhuluma londoda owayevulwa amehlo nguJesu, bathi bona, siyakwazi ukuthi uNkulunkulu kazilaleli izoni. Ulalela umuntu olobuNkulunkulu owenza intando yakhe. Yeyi, uyabezwa yini abaFarisi? Uyayizwa yini ilegalism? Bathi abaFarisi, bathini? Bathi siyakwazi ukuthi uNkulunkulu akazilaleli izoni, kodwa uNkulunkulu ulalela kuphela umuntu olobuNkulunkulu owenza intando yakhe. Yikho kuthiwa yi-legalism khona lokhu. Uyezwa yini? Ngake ngabezwa abanye besithi bona ukuze uNkulunkulu akuzwe, ukuze uNkulunkulu akuphendule imithandazo yakho, ya kumele uqale wena wenze okufunwa uNkulunkulu. Wena wezwa iBhayibheli ngabantu. Uyezwa yini? Yi-legalism leyo. I-legalism livangeli elithi lona, ya, you have to be good first before God can answer your prayers. Kumbe you have to be good first before God can save you. Ya, bathi kumele uqala ulunge, awuzilungisise ubusukhuleka kuNkulunkulu ngenxa ukuthi usulungile uNkulunkulu abesekuzwa. I-legalism leyo. Bathi kumele ulunge first ubususiya kuNkulunkulu, uNkulunkulu abesekuwamukela. Wena, i-legalism leyo. Uyezwa yini? I-legalism elempiko. Zwana la, ngizakufundela enye example ngabaFarisi. Hamba uyefunda iBhayibheli yakho, Matthew chapter 19 verse 16, incwadi kaMateyu 19 verse ngelika 16. Ithini iBhayibheli? Kweza enye insizwa kuJesu yabuza yathi, ngifuna ulalela umbuzo walomfana. Mfundisi, ngingenzani okulungileyo ukuze ngizuze ukuphila okungapheliyo? Bathandekayo, uyawuzwa yini umbuzo womFarisi? Uyayizwa yini indaba la? Ngumfana womJuda lo, uyabuza kuJesu. Uthi ngingenzani okulungileyo wena Jesu ubusungipha ukuphila okungapheliyo? Madoda abazalwane, layizwa yini indaba la? Umbuzo wensizwe enothileyo, umbuzo wakhe uyangitshela ukuthi yi-legalism leyo. Umfana uthi ngingenzani ukuze ngisindiswe? Wena mfana, usindiso lokwenza kwakho. Zwana la, uNkulunkulu bathandekayo kafani le-traffic cop, uyezwa yini? Elidizwayo ngemali lanxa amaphepha akho engekho right, yanxa ufuna ukudlula ule mali uyadlula. Uyabona amapholisa wonke esilawo, angazi ilizwe lakini. Ya, nxa bevala isitalada ama-traffic cop, nxa ufuna ukudlula lanxa amaphepha akho expayile, lanxa amaphepha akho engasebenzi, lanxa amaphepha akho eyifeki, lanxa ungelawo amaphepha total, nxa ufuna ukudlula ule mali uyadlula, uyabachiya bebamba imali wena uhambe. Uyezwa yini? Madoda, ungababribe ama-traffic cop. Ya, ube lecala wabribe amapholisa uphume discharge. Mana ngikutshela into ongeke wayenza lanxa ufisa, you
can't bribe God. Uyezwa yini? uNkulunkulu ngeke umdize, ngeke umbribe ngemisebenzinyana kwakho lokho. Uyezwa yini? Zwana, uJesu uyaphendula. Matthew chapter 19 verse 17. Uthini uJesu? uJesu waphendula wathini? Ungibizelani ngolungileyo na? Munye kuphela olungileyo, uBaba osezulwini. Haleluya, haleluya. uJesu waphendula wathi, ungibizelani ngolungileyo na? Munye kuphela olungileyo, uBaba osezulwini. Haleluya. Ngamanye amazwi uJesu uyamtshela ukuthi mfana, ivangeli lakho litshekile, ugonqomisa ivangeli. Ngoba umfana wayecabanga ukuthi ulungile, njalo umfana wayecabanga ukuthi kukhona ngakwenza okuthabisa inkosi. Madoda, legalism iyingozi. Uyezwa yini? Legalism iyingozi kakhulu ngoba uyakugcina ubhizi. Iyakugcina uloku usenza izinto, ufuna ukubribe uNkulunkulu, ufuna ukuthabisa inkosi. Mana, angikunikeze esinye isibonelo ngelegalism. Ungahamba uyefunda encwadini yemisebenzi, Imisebenzi chapter 15 verse ngelika-1. Acts chapter 15 verse ngelika-1. Ithini iBhayibhili? Ithini iBhayibhili? Ithi amadoda athile eza e-Antioki evele eJudiya, afika afundisa abazalwane esithi, ngaphandle kokuthi lisokwe ngendlela yomkhuba eyafundiswa nguMose, lingeke lisindiswe. Uyayizwa yini indaba la? Ngamanye amazwi bathi kumele lisokwe kuqala, then uNkulunkulu uzalisindisa. Ungafunda uverse 2, uPaul loBhanabhasi base beyibambile imfihlakalo yokusindiswa. Base beyibambile imfumba yevangeli, kabazange bavumelane lemfundiso yelegalism. Madoda, ivangeli yelegalism kumele life. Kumele sililahlele khatshana ngoba kalisindisi. Mana in summing up, ngamafitshane bathandekayo, ilegalism ngumuntu ezama ukuzisindisa. Ungafunda iBhayibhili kuGalatians chapter 3 verse ngelika-3. Mana ngiqale ngoGenesis chapter 3 ivesi from verse 1. Umuntu ewele esonweni. iBhayibhili lithi uAdam lo-Eva sebewonile. Bananzelela ukuthi sebenqunu. Uyayizwa yini indaba la? uAdam lomkakhe sebenanzelela ukuthi sebenqunu, sebewonile, isono sabakhumula iheavenly garment. iBhayibhili iza kutshela ukuthi uAdam lomkakhe bagamula amahlamvu esihlahla somkhiwa, bazenzela izembatho, bazama ukuzivala ubunqunu ngamahlamvu. Uyayizwa yini indaba lapho? Uyabona, nxa ungasebenzisa amahlamvu, zwana, ukuzivala, amahlamvu ayabuna, ayawoma, ayakhithika. So kwehlula kugogo lokhulu ukuthi bazivale ubunqunu ngemisebenzi yabo. Okwakusukile kuAdam lo-Eva, okwakusukile kuAdam lo-Eva baze basale benqunu yinkazimulo kaNkulunkulu. So babezama ukureplace inkazimulo kaNkulunkulu ngemisebenzi yabo. Kwehlula madoda, ngoba imisebenzi yethu ngeke ibisele inkazimulo kaNkulunkulu kithi. Uyezwa yini? Sidinga umsebenzi wakhe owayesivalile ekuqaliseni. Yikho nxa ufunda kuGenesis chapter 3 verse ngelika-21, iBhayibhili lithi inkosi uNkulunkulu yabenzela uAdam lo-Eva icaba, wabambathisa. nguNkulunkulu wabadingayo becatshile. Uyezwa yini? Singafunda iBhayibhili uza kutshela uNkulunkulu wafika ensimini wababiza ukuthi lingaphi. uNkulunkulu edinga umuntu ecatshile emadenjeni. Uyezwa yini? uNkulunkulu wabadingayo becatshile, wabuya lecaba elenziwe nguye, yena futhi uNkulunkulu wabambathisa. Yini icaba kade? Kuyini icaba? Icaba isikhumba semvu. Imvu phela nguJesu. Uyezwa yini? Imvu nguJesu. John 1 verse 29. uJohn Mayibhala uthi, bheka nanti undlu likaNkulunkulu elisusa isono somhlaba. Uyalizwa yini undlu? Haleluya. Ngamanye amazwi, uAdam lo-Eva sebewonile, uNkulunkulu wabuya lokulunga kwakhe wabambathisa ukuze babuyele ebukhosini, ngoba umuntu wayedalelwe ukubusa. So umuntu wathi ewele esonweni walahlekelwa ngumbuso wezulu, walahlekelwa yikulunga kwezulu. Then uNkulunkulu ngenxa yothando lwakhe wabuyisela ubukhosi ngoJesu. Haleluya. Uyayizwa yini indaba la? Uyayizwa yini indaba? NguMatthew chapter 6 verse 33 yona le ma ungayazi. NguMatthew chapter 6 verse 33.
ethi funani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe, ngikhona lezo zinto zonke ziza kungezelelwa kini. Ya, nxa sesithi funani kuqala, seek, uthi lahlani amahlamvu ngilembathise ukulunga kwami engalilungisela khona, okuyikho ukulibuyisela ebukhosini. Haleluya, haleluya. Madoda kasiyibambeni, lingakhohlwa lokhu esikhuluma ngelegalism. Ngifuna ukulidiliza leli vangeli, ligcwele emachechi. Abantu abanengi baphethe ilegalism, bacabanga ukuthi baphethe ivangeli kanti baphethe amahlamvu. Ngifuna ukuthi amahlamvu lawa akhithike ngegama lenkosi. Ngifuna ukuthi amahlamvu lawa siwalahlele phansi ngegama lenkosi ngoba kawasindisi. Ngeke uzame ukuzivala ubunqunu ngamahlamvu pase. Kwehlula kugogo lokhulu wena ngeke ulunge. Uyezwa yini? Awungeke ulunge. Ya, asambe kwenye indaba ebantwini bezama ukuzivala ubunqunu, bezama ukudinga uNkulunkulu. Asizi ukuthi iBhayibheli ithini ngabo. Ungafunda iBhayibheli yakho kuGenesis chapter 11. Ya, ngemva kukaZamcolo sithola abantu besakha umbhoshonga waseBhabheli, the Tower of Babel. Ngike ngakhuluma ngayo elangeni elidluleyo, ya, some days back ngike ngakhuluma ngendaba le. Ya, indaba yomphoshonga waseBhabheli. Sithola abantu kuGenesis chapter 11 besakha umphoshonga waseBhabheli, the Tower of Babel. Zwana la, ngiyakwazi ukuthi igama elithi Bhabheli, ya, kaningi silichasisa ngokuthi lithi ukusanganiseka, the confusion. Zwana la, kahle ngolimi lweBhayibheli. Ya, iBhayibheli ulimi yabhalwa ngalo, igama elithi Bhabheli libunjwa ngamagama amabili, nguBab lo El okubumba uBhabheli, nguBab lo El okubumba uBhabheli. So uBab utsho ukuthi isango, then uEl kutsho ukuthi uNkulunkulu. Then nxa sesibambanisa uBab lo El kubumba uBhabheli, ya, ngithe mina uBab utsho ukuthi isango, then uEl utsho ukuthi uNkulunkulu. Then nxa sesilibambanisile selingubhabheli litsho ukuthi isango likaNkulunkulu, the gate of God. Uyayizwa yini indaba la? So madoda, umphoshongo waseBhabheli ngabantu bezama ukwenyukela kuNkulunkulu, ngabantu bezama ukwenyuka bezihambela ezulwini ngemisebenzi yabo. Asibambeni. Uyezwa yini indaba la? Ilegalism. Uyayizwa yini indaba la? Abantu bezama ukuyafika kuNkulunkulu ngemisebenzi yabo. Abantu bezama ukuqansa besiya kuNkulunkulu ngemisebenzi yabo. Ngabantu bezama ukugada ngokwenza kwabo besiya kuNkulunkulu. Yikho kuthiwa ilegalism, umphoshonga waseBhabheli. Abantu babizana bathi asibuyeni, asakheni, asizitshayeleni izitina, sizakheleni idolobho. uNkulunkulu uzathi ehleli abone sesithuthile sesifikile kuye ngemisebenzi yethu. Yikho uNkulunkulu elizonda ivangeli lelegalism. Yikho phela ungafunda uSambulo chapter 18 verse 4, uNkulunkulu ubiza abantu bakhe ukuthi baphume eBhabhilona. Zwana ivesi nxa uyifunda, Sambulo 18 verse 4. Ithi ngabuya ngezwa elinye ilizwi livele ezulwini lisithi, bantu bami, phumani kulo ukuze lingahlanganyeli ezonweni zalo, ukuze lingehlelwa izifo zalo. Uyamuza uNkulunkulu ubiza abantu ukuthi baphume eBhabheli, baphume eBhabhilona, baphume evangelini lokuzikhandela, baphume evangelini lokuzama ukuzilungisisa, baphume evangelini lokuzama ukugqoka imqhele ngemisebenzi yabo. uNkulunkulu uthi phumani kulo bantu bami. Ivangeli yikulunga kukaJesu. Sukani emsebenzini yenu. Ya, igama elithi Bhabhilona livele egameni elithi Bhabheli. Abantu bezama ukudinga uNkulunkulu ukuze basindiswe. Madoda, yikho kuthiwa yilegalism, umnuso wevangeli, fake counterfeit. Ya, uNkulunkulu yena ke, uNkulunkulu wehlisa uJesu oyindlela leqiniso lokuphila. uNkulunkulu wehlisa uJesu oyindlela leqiniso lokuphila. Abantu ngenxa yokuzitshaya umanompola, ukuzitshaya izihlakaniphi, ngenxa kamina uself, abantu bathi uJesu asimfuni, uJesu ngowani. Thina siyakwanisa ukuzihambela ezulwini ngemisebenzi yethu. Yinhlamvu yezwa yini, imnikelo kaKhayini yona le. Uthuka uNkulunkulu ngecebo lakhe nxa uzama ukuzikhandela ifake yevangeli legalism. Alikho sindawo lelo vangeli
ya lizakwenza ube lobuntu ebantwini, abantu bekubheke njengelunga lombuso kade wena ukudla komlilo. Uyezwa yini? Zwana ivangeli lesibili elingumnuso, ya eliyi-counterfeit lalo. Ya ngifuna ulalele kahle ngoba kulapha abantu abaningi abakhona la engizakhuluma khona manje. Ngifuna ulalele kahle ngoba kulapha abantu abaningi abakhona, maybe la ukukholwa lokhu. Uyezwa yini? Ngifuna ukudiliza khona lokho engizakukhuluma manje. Ivangeli lakhona lithi usindiso yingxenye kaNkulunkulu lengxenye yethu. Ngamanye amazwi uzwa kuthiwa umuntu kumele adlale yakhe indima, lo nkulunkulu adlale yakhe indima. Wena uyazizwa ukuthi uthini kodwa? Endabeni yosindiso, eyakho indima endabeni yosindiso, uyalwazi yini usindiso? Uyalwazi yini usindiso ukuthi kuyini? Usucabanga ukuthi ulendima. Usulendima wena endabeni yokusindiswa. Uqale nini ukuba lendima? Ngoba the plan of salvation was established before the universe was created. Uyezwa yini? Icebo losindiso leli engikhuluma ngalo, usindiso lolu lwaplanwa nguNkulunkulu, lalungiswa nguNkulunkulu, lagcwaliswa nguNkulunkulu. Before the universe was created. Icebo losindiso labunjwa lwaphelela kungakadalwa lutho. Wena wawungaphi wena? Wawungaphi? Wawungaphi wena? Wawungekho. Uyezwa yini? Manje indima yakho usuyithethe okumele uyidlale. Uyiqale nini ukuba le ndima wena? Yekela ukuzisikelela ehwahweni. Uyezwa yini? Awulalutho wena, awulalutho. Vele awuzange wancedisa ngalutho ekusindisweni kwakho. Vele indima awusoze ube layo lanxa ufisa. Abanye kuthiwa sisindiswa ngokukholwa lemisebenzi. Sisindiswa ngokukholwa lemisebenzi. Kuthiwa ukukholwa kuphela akwenelanga. Wena ungangakufundela ngale ngemuva ebandleni laseGalathiya babesithi kumele usokwe ugcine umthetho ukuze usindiswe. Uyezwa yini? Ibandleni laseGalathiya uPaul wayediliza ivangeli enjalo. Ebandleni laseGalathiya babekholwa ukuthi umuntu kumele asokwe abesegcina umthetho ukuze uNkulunkulu amsindise. Zwana, uPaul uyabakhuza. Ungahambe uyefunda iBhayibhili yakho, Galatians chapter 3 verse ngelika 3. Ithini iBhayibhili? Ithini iBhayibhili? Ithi kanti lizithutha kangaka amaGalathiya, kanti liziphukuphuku kangaka amaGalathiya. Emva kokuqalisa ngomoya, khathesi selizama ukuzuza ukuphelela ngemizamo yabantu na? Uyamuzwa uPaul uyababuza ukuthi kanti baGalathiya lizithutha kangaka, kanti baGalathiya liziphukuphuku kangaka. Emva kokuqalisa ngomoya, khathesi selizama ukuzuza ukuphelela ngemizamo yabantu na? Uyayizwa yini indaba lapha? Ngamanye amazwi babecabanga lokho, babecabangani amaGalathiya? Babecabanga ukuthi lokho kwenziwa nguJesu. Ngamanye amazwi lokho kwenziwa nguNkulunkulu kuJesu akuphelelanga. Yikho uPaul ebakhuza kanje. Uthi le maGalathiya kanti lizithutha kangaka, licabanga ukuthi seliqale ngomoya. Ngamanye amazwi liqale kuhle. Selifuna ukuthi liqede futhi ngenyama na? Lifuna ukuqeda ngemizamo yabantu na? So amaGalathiya babecabanga ukuthi lokho kwenziwa uNkulunkulu kuJesu akuphelelanga, kuyashoda. Bathi uNkulunkulu wenza wachiya endleleni, therefore siqedeleleni sidlale ethu indima. Dadebangu, ukuhawula wezwa iBhayibhili ngabantu. Uyaziyenga. Uyezwa yini? Uyaziyenga. uNkulunkulu wenza wachiya. Wachiyani uNkulunkulu okumele liqediswe nguwe? Ngoba icebo likaNkulunkulu liphelele, waliqedelele yedwa endodaneni yakhe. Uyezwa yini? Kahle kahle wazini wena ungakwenza wena? Wazini ungakungezelela? Bantu yazi siyahawula man. Njengabantu siyahawula. Kahle kahle umina uzichaya ukuthi uyakwazi ukungezelela. Ungezelela izinto ezipheleleyo. Madoda, uyabona ivangeli leli elithi uNkulunkulu udlale yakhe indima lathi sidlale yethu indima, liyingozi enkulu. Bamba lokhu, ngizakutshela lapho eliyingozi khona. Zwana la. Ivangeli leli lithi uNkulunkulu udlale yakho, mina lami ngizadlale yami. Lizama ukuhlanganisa izinto ezimbili ezingahlanganiyo. Lizama ukuhlanganisa umina loJesu. uPaul ngafunda kuGalatians chapter 2 verse ngelika 20. uPaul uthi yena, I have been crucified with Christ. Ngibethelwe kanye loKristu. uPaul uthi yena umina ubethelwe loJesu esiphambanweni. Wena ubusungunguna.
uthi mina ngiyadlala yakhe indima. uPaul uthi umina lo ubethelwe esiphambanweni. Wena ngokuzitshaya umuntu ozwayo uthi umina kumele asebenze ayenze ukuthi uphi umina, ngoba umina kumele abethelwe esiphambanweni afa ngaphinda aphile futhi. Uyayizwa yini? uPaul uthi yena iformula yevangeli not I but Christ, ngoba umina kumele ayisale esiphambanweni kube nguJesu madoda ophilayo, kube nguJesu obamba amatomu empilo. So akula vangeli elithi uJesu kumele ayenze okunye thina senze okunye. Uyayizwa yini? Alihlanganisi izinto ezingahlanganiyo. I and Christ akusoze kuhlangane. Uyezwa yini? Lanxa ufisa ngihleli ngisizwa lapha abantu emachechi uzwa ukuthi asizameni madoda, must do our best. Zwanini madoda, zwanini, sengiletha umbuzo. Sengiletha umbuzo. Kuyini okusindisayo kahle kahle? Kuyini okusindisayo? Kanti sisindiswa ngokukholwa kuphela kumbe sisindiswa ngokukholwa lemisebenzi? Ngumbuzo engiwulethayo ebandleni ukuthi kuyini kahle kahle okusindiswayo, okusindisa umuntu. Sisindiswa ngokukholwa kuphela kumbe sisindiswa ngokukholwa lemisebenzi? Ngumbuzo. Zwana la, ngizakutshela. Kasisindiswa ngokukholwa kuphela, ngiyala. Futhi asisindiswa ngokukholwa lemisebenzi, ngiyala. Kutsho ukuthi lokhu kokubili, ukukholwa kuphela lokukholwa lemisebenzi, akusindisa. Kodwa sisindiswa yini ndlovu? Sitshele. Zwana la, sisindiswa ngokukholwa okusebenzayo. We are saved by faith that works. Sisindiswa ngokukholwa okusebenzayo. We are saved by faith that works. Usindiso badoda luthando lukaNkulunkulu, iagape. God's love is unconditional. God's love is unending. Uthando lukaNkulunkulu alulamngcele, uthando lukaNkulunkulu alupheli. Uthando lukaNkulunkulu yilo oludinga isoni ukuze isoni sisindiswe. Uyayizwa yini indaba la? Ngifuna ubambe khona lokho. Asosoni esidinga uNkulunkulu ukuze isoni sisindiswe, kodwa luthando lukaNkulunkulu oluyilo oludinga isoni ukuze isoni esidingwayo sisindiswe. So madoda, usindiso yisipho sikaNkulunkulu ebantwini abayizoni. Haleluya. Yikho sile verse eBhayibhelini ethini ndlovu? John 3:16. uNkulunkulu walithanda ilizwe kangaka waze wanikela indodana yakhe eyiyo yodwa, ukuze kuthi loba ngubani okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Mara ngiphindi mnani, ngiyakwazi ukuthi icabanga ukuthi uyijwayele. uNkulunkulu walithanda ilizwe kangaka waze wanikela indodana yakhe eyiyo yodwa, ukuze kuthi loba ngubani okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Haleluya. Madoda, nguNkulunkulu owabona indingeko koplanet Earth, wabumba icebo. Umhlaba wona ungakabi khona, uNkulunkulu walibumba icebo lakhe, walilungisa, waligcwalisa. Uyezwa yini? uNkulunkulu wayithuma indodana yakhe yabuya emhlabeni la izosidisa izoni, izosindisa thina. Haleluya. Zwana uPaul uthini? Rome chapter 5 verse ngelika 6 kusiya ku10. Uthini uPaul? Uthi liyabona ngesikhathi esifaneleyo, lapho sisesebuthakathaka, uKristu wafela abangakholwa kuNkulunkulu. Kuyimvela kancane ukuthi umuntu afele umuntu olungileyo, lanxa kungaba lolesibindi sokufela umuntu olungileyo. Kodwa uNkulunkulu ubonisa uthando lwakhe kithi ngalokho: sisaseyizoni uKristu wasifela. Haleluya. Njengoba khathesi sesilungisisiwe ligazi lakhe, pho sizasindiswa kakhulu kangakanani olakeni lukaNkulunkulu ngaye. Ngoba ngesikhathi sisaseyizitha zikaNkulunkulu sabuyiselwa kuye ngokufa kwendodana yakhe. Kuza kuba kakhulu kangakanani sesibuyiselwe sahlengwa ngokuphila kwakhe. Haleluya. Uyizwile yini iBhayibhili? Bathandekayo, iBhayibhili imnandi mani, iBhayibhili imnandi. Haleluya. uNkulunkulu wasisindisa mani. Sisasebuthakathaka, siphelelwe, singelandaba laye, singakholwa kuye, sisaseyizoni, sisaseyizitha zikaNkulunkulu. Madoda, sibabi sinjalo, uNkulunkulu wabuyisana lathi ngokufa kwendodana yakhe. Haleluya. Madoda, liyayizwa yini indaba la? Kasiyibambeni.
Ya ngubani wadinga omunye, ngubani wadinga omunye phakathi kwethu lo nkulunkulu. Kahle kahle mbani wazingela omunye? Ya mbani wazingela omunye? Ya yithi sazingela uNkulunkulu yini? Ya yithi esizingela uNkulunkulu yini kumbe sazingelwa kudala? Ya ngumbuzo. Haleluya bathandekayo. Kulomunye umhlabelele engimthandayo uthi lude uthando lweNkosi, phezulu luphakeme, luyahlala nanini. Ya lolu thando lwangizuza ngisona, ngangingamdingi yena, lanxa ngangingumoni uKristu wangifela. Haleluya, haleluya. Lude uthando lweNkosi, phezulu luphakeme, luyahlala nanini. Lolu thando lwangizuza ngisona, ya lanxa ngangingumoni, ya ngingamdingi yena, ya uKristu wangifela. Haleluya. Ephesians chapter 2 verse ngelika 4 lo 5. Uthini uPaul? Uthini uPaul? Uthi kodwa ngenxa yothando lwakhe olukhulu kithi, uNkulunkulu olesihawu esikhulu wasenza saba ngabaphilayo loKristu lanxa sasifile eziphambekweni. Ngomusa selisindisiwe. Haleluya. Lanxa sasifile ngeziphambeko zethu, ya uKristu wasifela, ngomusa sisindisiwe. Haleluya. Ayisimi liBhayibheli, ayisimi liBhayibheli. Haleluya. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Uthini Paul? Ngiyamthanda undoda lo, ngiyamthanda. Uthi nansi isitsho esiqotho esifanele ukwamukelwa esithi uKristu Jesu weza emhlabeni ukuba asindise izoni. Mina ngingesikhulu sazo. Ngiyalithanda elinye iBhayibheli lithi lithembekile leli lizwi njalo lifanele ukwamukelwa konke. Ya ukuthi uKristu Jesu weza emhlabeni ukusindisa izoni engiyinduna yazo mina. Haleluya bathandekayo, haleluya. Lanxa uSathane engafika kimi ya athi wena kawulunganga, ya awulunganga ukuba uNkulunkulu akusindise, vele awufanelanga usindiso. Ya uyabe eqondile uSathane, ngoba vele akekho olungileyo ufanele usindiso. Madoda bazalwane, uJesu Kristu weza emhlabeni ukusindisa izoni. Ya uJesu Kristu weze emhlabeni ayikhona ukusindisa abantu abangcono, ayikhona ukusindisa abantu abafaneleyo, akhona ukusindisa abantu abasindisekayo, kodwa uJesu Kristu weze emhlabeni ukusindisa izoni. uPaul abeseqhubeka ethi engiyinduna yazo mina. Haleluya. uJesu walanda izoni, mina ngingumakoya wazo. Uyayizwa yini indaba lami? uPaul akabeki ithemba lakhe ekwenzeni kwakhe njengompostoli, kodwa uPaul ubeka ithemba lakhe othandweni lukaNkulunkulu, ekulungeni kukaNkulunkulu, ya ekulungeni okwalungiswa nguye uNkulunkulu. Haleluya, haleluya. Titus chapter 3 verse ngelika 1 kusiya ku6. Ya ngizafunda uverse 3 ngithiya amanye amavesi. Uthini iBhayibheli? Ithi ngesinye isikhathi lathi saba yiziwula. Mana ngifunde kahle. Ngesinye isikhathi lathi sake saba yiziwula, singalaleli, sikhohliswa, njalo sithunjwe zinhlobo zonke zenkanuko kanye lenjabulo. Saphila phakathi kwenzondo lomhawu, sizondwa njalo sizondana. Kodwa kwathi umusa lothando lukaNkulunkulu umsindisi wethu sekubonakele, wasisindisa, hatshi ngenxa yezinto ezilungileyo esasizenzile, kodwa ngenxa yesihawu sakhe. Wasisindisa ngokugeziswa langokuzalwa katsha, kanye lokuvuselelwa nguMoya oNgcwele amthela kakhulu phezu kwethu, ngoJesu Kristu umsindisi wethu. Haleluya. Bathandekayo, iBhayibheli imnandi, iBhayibheli iyamangalisa, kasiyikholweni. Ya uNkulunkulu akabuyanga kithi ngoba sasenze okuhle, hayi, kodwa uNkulunkulu weze emhlabeni ngenxa yomusa wakhe, wasisindisa ngenxa yobukhulu bomusa wakhe. Haleluya. Ngamanye amazwi, ivangeli legalism alisindisi, kumele life. Uyezwa yini? Ya ivangeli legalism kumele life. Wena nxa ucabanga ukuthi uzogqoka imiqhele ngokugcina umthetho, ya nxa ucabanga ukuthi uzosindiswa ngemisebenzi yakho, ya lokho akusindisi, kumele ukulahle. Asovangeli ngumnuso lokho. Ivangeli lithi sisindiswa ngokukholwa, lemisebenzi kumele life ngoba kalisindisi. Akula muntu osindiswa ngokukholwa lemisebenzi. Faith plus works, cha. Uyezwa yini? Akusindisi, lokulahlela khatshana, asovangeli. Ya ivangeli elisindisayo libambe nanti. Ngiyakunikeza mani. Ivangeli elisindisayo lilodwa. Yikulunga kukaNkulunkulu kuJesu. uNkulunkulu waplana, walungisa, wagcwalisa ukulunga. Haleluya.
konke ngokukaNkulunkulu. Thina sizange sincedise ngalutho kukho, ayikho indima yakho, awulandima wena. Indima yakho isemasimini akho ngapho lasengadini yakho, la endaweni yosindisa awulandima wena. La kwalima uNkulunkulu yedwa waqeda, wena wozokholisa okwalungiswa kwaphelela. Haleluya. Ngamanye amazwi bamba lokho. Nxa sengivala, bamba lokho nxa semvala. Ngifuna ukudiliza okunye, ngifuna ukukwakhela okunye la. Bamba khonokho. Angazi ukuthi ngubeke njani, but amanga ngubeke. Ngifuna ulalele kahle. Bathandekayo. Kasiphenduki ukuze uNkulunkulu asithethelele. Hayi? Uyezwa yini? Ngokwevangeli leBhayibhili, repentance does not come before forgiveness. Uyayizwa yini indaba lapho? Kasiphenduki ukuze uNkulunkulu asithethelele izono zethu. Hayi? Zwana, ungafundisa abantu ukuthi kumele baphenduke ukuze bathethelelwe. Hayi, kasovangeli leBhayibhili leli. Ya. Kuyini omunye ngabuza ukuthi kanti Ndlovu manje uyadiliza yonke into. Yini okumele ngiyifundise abantu mayelana lokuphenduka lokuthethelelwa? Zwana la. Ngithe mina kasiphenduki ukuze uNkulunkulu asithethelele. Asovangeli lokho kulahlele khatshana. Nanku okulivangeli. We repent because God has already given us Jesus Christ. Siphenduka ngoba uNkulunkulu sesinikeza uJesu. Uyezwa yini? Hathi asiphenduki ngoba sifuna ukuthethelelwa. Thina madoda sathethelelwa kudala. Uyezwa yini? Okwethu nxa siphenduka yikwamukela ukuthethelelwa esakwenzelwayo kuJesu. Uyayizwa yini indaba la? So wena ungafundisa abantu ukuthi phendukani ukuze lithethelelwe. Hayi, thina siphenduka ngoba sathethelelwa. So thina nxa siphenduka sisamukela uJesu, samukela ukuthethelelwa esakwenzelwa esiphambanweni. Haleluya, haleluya. Omunye ngabuza ukuthi manje kuyini okuzakuqala ukulungisiswa lokukholwa? Ya, yikuphi okuyikho? Sakholwa ukuze silungisiswe kumbe sikholwa ngoba sesilungisisiwe? Yini ezakuqala? Omunye angabuza. Romans chapter 5 verse ngelika 18. Uthini iBhayibhili? Uthini uPawuli? Uthini umpostoli? Ngakho-ke, njengoba okwalandela isiphambeko esisodwa kwaba yikulahlwa kwabantu bonke, ngokunjalo isenzo sokulunga esisodwa saletha ukulungisiswa lokuphila kwabantu bonke. Ngifuna ukuthi ulalele amagama evesi. Ngakho-ke, njengoba okwalandela isiphambeko esisodwa kwaba yikulahlwa kwabantu bonke, past tense, ngokunjalo isenzo sokulunga esisodwa saletha ukulungisiswa lokuphila kwabantu bonke, past tense. Our salvation is a historical fact. We were justified in Christ. Salungisiswa nguNkulunkulu kuJesu. Uyezwa indaba lapha? Haleluya, haleluya. Ngokomthetho madoda, sonke salungisiswa kuJesu singakakholwa, lanxa sasingakakholwa. Omunye angabuza ukuthi manje ukukholwa ke ngokwani nxa salungisiswa kuJesu? Zwana la. Ukukholwa kwenza ukulungisiswa kwethu kusebenze. Uyezwa yini? Kwenza ukulungisiswa kwethu kusisebenzele. Ngakutshela ngathi usindiswa yisipho. Isipho ngeke usikholise ungasamukelanga. Ukuze isipho sikusebenzele kumele usamukele. So ukukholwa kwamukela isipho esasinikezwayo kuJesu. Uyezwa yini? Haleluya, haleluya. Bamba lokho. uNkulunkulu kasilungisisi ngoba siyakholwa. Hayi, bambe khonapha. uNkulunkulu kasilungisisi ngoba siyakholwa. Hayi, kodwa thina siyakholwa ngoba uNkulunkulu wasilungisisa. Ngamanye amazwi siyamukela ukulungisiswa kwethu kuJesu. Ukukholwa kwethu kwenza into evele isikhona isebenze. Uyezwa yini? Ukukholwa kwethu kwenza into evele isikhona isisebenzele. Haleluya. Madoda abazalwane, kasibambeni, kasikholweni. Yikho kulivangeli leBhayibhili khona lokho. Nxa semvala, vumani ngivale ngichasisa uMatthew chapter 6 verse 33. Matthew 6 verse 33. Ithini iBhayibhili? But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you.
Funani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kukaNkulunkulu, khona lezi zinto zonke ziza kwengezelelwa kini. Jesu wayekhuluma lamaxuku amakhulu abantu ababeseduze laye khona lapha. Abantu laba babekhathazekile befuna izinto eziningi. Ya, abanye kwakungamaJuda, abanye kwakungabafari, abanye kwigroup yabo Nicodemus abaFarisi ababekholwa ukuthi usindiso luyasetshenzelwa. Ya, babebhizi besebenza ukuze bathabise uNkulunkulu. Abanye futhi ngabantu ababechiseka kakhulu ngekusasa labo, abanye befuna ukuba lemali, abanye bafuna ukuba lezinto eziningi emhlabeni. So uJesu uya-addressa bonke laba bantu. uJesu uthi kibo, funani kuqala umbuso kaNkulunkulu, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Uyayizwa yini indaba la? Uyayizwa yini indaba lapha? So uJesu ukhuluma ngokuthi into yakuqala kumele ifike kiwe yikufuna umbuso kaNkulunkulu lokulunga kaNkulunkulu. Yikho kumele sikuphendule khona lokhu. Uyezwa yini? Abanye abantu abaningi makuthiwa funa kumbe dinga, babhizi badinga uNkulunkulu ukuze bamthole. Ngikutshelile ngathi thina samukela esakwenzelwayo, ayikhona esikwenzelwayo, samukele esakwenzelwayo. So uNkulunkulu yena ngokwakhe wasidinga, uyezwa yini, endodaneni yakhe. So thina nxa sisamukela ukulunga kaNkulunkulu asamukela into okumele ibe khona. So uJesu wayengakhulumi ngokulunga okumele kube khona, wayekhuluma ngokulunga osekukhona ababengakuboni kuphambi kwabo. Ngamanye amazwi uJesu wayekhuluma wayesisithi, hayi, don't worry ngezinto eziningi. Lani lifuna ukusebenzela ukusindiswa, lifuna ukusebenzela into evele isisetshenziwe, lina yamukelani mina. Ngitshele ngathi ngale ensimini yaseDeni uAdamu lo-Eva isono sabembula inkazimulo kaNkulunkulu. Ukusuka kwenkazimulo kaNkulunkulu automatically kwasusa idominion, kwasusa umbuso kaNkulunkulu. Uyezwa kibo. So uNkulunkulu nxa wayebuya lecaba, wayebuya lesethembiso ukuthi kahle kahle ukulunga kaNkulunkulu kukuJesu. Lina okuzalibuyisela ebukhosini yikulunga kwami okukuJesu, yikulunga kaNkulunkulu okukuJesu. Haleluya. Mana ngifunde kanje so. Ya, ngifuna ukuyibambanisa lo John ngoLuka chapter 19 verse ngelika 10. Ithi no Luka chapter 19 verse 10. Ya. Ithi, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Ngifuna sibheke amavesi lawo amabili, uyezwa yini? Ngifuna siwabheke emabili enjalo. Luke 19 verse 10. Ithi, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Matthew chapter 6 verse 33. Uthi yena, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Uyayizwa yini indaba la? Wonke amavesi lawo amabili asebenzisa igama elithi seek, funa, dinga. Kodwa kahle kahle bamba lapha, ngolimi lweBhayibhili amagama lawa kawafani, kawasho into efananayo. Uyezwa yini? KuLuke chapter 19 nguJesu edinga thina esalahleka mzwana isono singena. Uyezwa yini? Ya, uNkulunkulu nguye waqala ukudinga thina isono singena, thina sicatshile vese singelandaba la singamdingi. God took the initiative. Sadingwa kudala ngale. Ya, God took the initiative. uNkulunkulu wasidinga endodaneni yakhe. Then ku chapter 6 kaMatthew, ya, uverse 33, ngamanye amazwi uJesu nxa esekhuluma lalaba abantu abadingwayo, ya, uNkulunkulu, ya, nxa ekhuluma lathi izoni, uJesu walanda ukuzosidinga silahlekile, salahleka kudala. uJesu ngamanye amazwi uthi yena, yamukelani mina. Ya, ngamanye amazwi utshela thina ukuthi samukele yena owabuya ukuzosidinga. Thina madoda, we accept what has already happened in Christ. Uyezwa? Thina samukela lokho osekukhona. Uyezwa? kuJesu. uNkulunkulu wayenza konke, the provision. Thina we accept. Uyezwa? Ya, God did the seeking in his son. uNkulunkulu wakwenza ukudinga, ukudinga kwenziwa nguye, ukudinga kokusearcha kwenziwa nguye. Thina siyamukela
Uyezwa yini? Thina siyamukela, nguNkulunkulu wasidingayo, thina siyamukela. John 1 verse 12 ithini iBhayibheli? Ithi ikanti labo bonke abamamukelayo, ikanti kulabo bonke abamamukelayo, kulabo abakholwayo ebizweni lakhe, wabapha ilungelo lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Haleluya, haleluya. Ya, Jesu ngumalusi madoda, uJesu ngumalusi. Kwathi imvu yakhe isilahlekile, uplanet Earth, umhlaba usuwele esonweni, ya uJesu wazosidinga njengomalusi. Thina siyizimvu madoda, ya akulamvu eyake yadinga umalusi, kodwa umalusi nguye odinga imvu. Ya ngumalusi odinga imvu zakhe. Ya, so mathandekayo, ngamafitshane mamvala, salvation is not a movement of the creature towards God. Uyezwa yini? Ya, but salvation is a movement of God toward his helpless creatures. Uyezwa yini? So madoda, the true gospel is not a man seeking after God that he might be saved, but the true gospel is God seeking after men that he might be saved. Uyezwa yini? Ya, ivangeli eliqotho nguNkulunkulu edinga isono ukuze isono isindiswe. The true gospel is God seeking after men that men might be saved. Hallelujah. Ana ngibalela enye iverse, John 6 verse 28 lo 29. Abafarisi ababuzayo, ababebamba ivangeli legalism ukuthi kumele badinge, kumele benze, kumele bafune, kumele basearche, basebebuza bathini? Kumele senzeni ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu na? Jesu waphendula wathi, umsebenzi kaNkulunkulu yilo ukukholwa kuloyo amthumileyo. Haleluya. Umsebenzi kaNkulunkulu ngulowo, umsebenzi kaNkulunkulu yilo ukuthi lamukele loyo othunyiweyo, ukuthi likholwe kuloyo omthunyiweyo. Uyezwa yini? Yikho la uphendulwa khona indaba ka-seek first. How do we seek? We seek by accepting loyo owathunywayo. We seek by accepting ukulunga kaNkulunkulu endodaneni yakhe. Haleluya. Jesu kulunga kwethu. Yeah. Isaiah 53 verse lika 6 lo 7. Ithini iBhayibheli? Ithi thina sonke silahlekile njengezimvu, munye ngamunye wethu uphambukele endleleni yakhe. Uyezwa ukuthi thina singabi madoda? Thina sonke silahlekile njengezimvu, munye ngamunye wethu uphambukele endleleni yakhe. Zwana ukuthi mbani owadingayo. Njalo uThixo ubeke phezu kwakhe, phezu kwabani bathandekayo? Phezu kwakhe ukona kwethu sonke. Wancindezelwa, wahlutshwa, kodwa kazange awuvule umlomo wakhe. Wakhokhelwa ukuyabulawa njengewundlu, njalo njengemvu ithule phambi kwabagundi bayo, laye kazange awuvule umlomo wakhe. NguJesu umalusi edinga izimvu, ehlupheke endaweni yezimvu. Haleluya. So iBhayibheli nxa isithi ifuna uqala umbuso, itsho ukuthi iyamukela iprovision yezulu, iyamukela ukulunga okwalungiswa lizulu. Ngokwamukela uJesu, uyezwa yini? Ngokwamukela ukulunga kukaJesu, ngokwamukela ukulunga kaNkulunkulu, uyezwa yini? uJesu ukulunga kwethu, thina senziwa amalungu ombuso, automatically siba ngamalungu ombuso. Yikho kuza kwenza ukuthi uJesu aphenduke khona lapha emhlabeni. Uyezwa yini? Ngoba uJesu mayebuya lapha emhlabeni uzothatha amalungu ombuso, abantu abamukele umbuso belapha emhlabeni, abantu ababusayo besemhlabeni. Ngoba konke okwalahleka ngo-Adamu wakuqala kwabiselwa ngoJesu. Uyezwa yini? Konke okwalahleka ku-Adamu wakuqala uNkulunkulu wakubisela ngoJesu. So u-Adamu wakuqala walahlekelwa ingubo yomthimba, walahlekelwa ingubo yobukhosi, kulunga kaJesu. uNkulunkulu wakubuyisela kuJesu. Uyezwa yini? U-Adamu walahlekelwa yikubusa, ukubusa kwabuyiselwa ngoJesu. Walahlekelwa isihlahla sokuphila sabuyiselwa ngoJesu. Haleluya. So thina bathandekayo kwethu yikwamukela uJesu ephelele njalo, kungashoti lutho. Akhona ngempela amandla egazini, igazi elihle lewundlu. Omunye umhlabeleli uthi kuphi ukulunga kwami na? Egazini likaJesu. Liphi ithemba lami na? Egazini likaJesu. Ngidumisa ubani na? uJesu ngegazi lakhe. Haleluya. Konke nguJesu ngegazi lakhe. Ngoba abanye bebekhuluma la, ngeke ngezwe abanye bekhuluma la,
besithi intando kaNkulunkulu ilokho okwenzakala ezulwini. Ya, kuthiwa intando kaNkulunkulu ilokho ekwenziwa yithi lapha emhlabeni kumakwe lizulu. Asovangeli lokho, asovangeli lokho. Vele awusoze wenze lutho wena ya olungamakwa lizulu, olunganconywa lizulu. NguJesu madoda owathi ebhabhathizwa eJordani. Ya, izulu lathokoza, izulu lancoma, lathi lo indodana yami ethandekayo, ngiyathokoza ngaye. So yintando kaJesu, uJesu, uyezwani? uJesu yintando yezulu, uyezwani? uJesu yintando yezulu yona leyo. Nxa izulu libheke emhlabeni lithokoza ngoJesu kuphela, ngoba uJesu nguyicebo losindiso. So wena lami izulu kalithokozi ngathi sidinga, uyezwa, izulu kalithokozi ngathi sise-church, izulu lithokoza ngathi kuJesu. So thina kumele sifihle impilo zethu kuJesu oyintando yezulu. So uMateyu chapter 6 verse 33 ukhuluma ngoJesu, ukulunga kwethu, okuyikho okusenza sibe ngamalungu ombuso. Haleluya. Ungahamba uyefunda Sambulo chapter 3 the last verse ithi yona, onqobayo ngiza kumnika ukuba nahlale lami esihlalweni sobukhosi, ngoba lami nganqoba ngahlala loBaba. Sinqoba ngani? Hamba uyefunda iBhayibheli yakho. Sambulo chapter 12 ivesi lika-11 ithi they overcame him by the blood of the lamb and by the word of their performance. Banqoba ngegazi lewundlu. Bani iwundlu? nguJesu. Haleluya. Yikho lapho okulemfihlakalo yokunqoba kwethu egazini likaJesu. Asidilizeni konke esikulahle, konke esakufundisana, sakutshelana, sarobhana, satshelana ukuthi kuliqiniso, asikulahleni ngoba kakusindisi. Sisindiseka kuphela ngokwamukela umhlatshelo kaJesu, ngokwamukela ukulunga kukaNkulunkulu kuJesu. Haleluya. Asikhulekeni nxa usamukela irobhi yezulu, nxa usamukela ingubo yomthimba, kasikhuleke. Baba ingcwele, baba othandekayo, siyabonga. Wasenzela konke endodaneni yakho. Siyamukela i-offering yezulu. Siyavuma ukusindiseka Nkosi. Usambulela imfihlakalo yokusindiswa kwethu. Sicela ukulahla konke ama-preconceived ideas, konke sakufundisana, sakutshelana, sakholwa ukuthi kuliqiniso kungasoqiniso. Cela sikukhithize ngoba ngamahlamvu, ukuze usembathise icaba. Siyabonga Nkosi, ngenxa kaJesu. Amen.